Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kung so kumno pa ka silong jong kasaram haja kala jong. Kamlaylay. Kamilay. Kamlaylay na marba ka game nga try ngilayo ya ka satisfaction. Oy. Nga try ka pressure na ka crowd ka expectation yung ibara. So ka did not favor Lajong. But I think Lajong played very well. But United was very good. All the best United for the final. Bisa kuman ang baka silong jong ka pwede semifinal kan. Absolutely. But nga kermen ba ka United FC ru kan ra ya kan top. Sila cakap kata. Not unfortunately no. Kaya ni hakim mesti jangan tiket ba adu bamyo tiket yang sound kan kaya ke jeng mu ke Ang ito mga IP. Hipet ka kapne, hipet ka any football, hipet ya ka tennis, laba ka ng Wimbledon, naka French Open. Kiba dakilak kibri mo yung tiket. Ngap yang lan nang manyo iwi tiket, manlekpet ya ka football, kanu ka event. Ngap Arsenal nga palit siya ka World Cup. Mga hapok menta tiket. Kinong siyang pinday tan banso ni to Kamlaylay. Next time kermen bangirungin laban hai ka stadium bakam he pan kamyo ambon. Kamilay subon.